Florence Kayoyo kuawena kudetera kimera kemira. Anto kurita maoni jao jegi werigiro kwa budget. Obiacha Roma wiki agamba koti akienda munyarigirwa kuromba kura. Na kiri murimi uri ume tugakuritana ukoni urimi bwa marigo. Itiere ntuku iyana mirongo thatu na imwe twitaithurano binene bya mwaka yu twakatwani kirendetwo cha weru ta ithatu Gwatanira na bautu gukurukira namba SMS niyo 431 kana kiri Facebook Weru TV kana kiri Twitter @Weru TV na no tuonekere internet niyo www.werutv.co.ke. Onbeto Phineas Imana Nani mbeta kwa Maureen Kinyakirimi na muonereria yetu amathitho ni Jacinta Kagwiria. Na tukembere na nyuma ya governor wa county ya Meru ni Peter Munya kwithirwa akimenerwa ni kugatanira na manto ya nkukumu nande wa kiri umwe netete koti yenene ya Meru akienda munyarigerwa guchwa gite kya governor akirithirano binene bya mwaka yu. Mubiashara uju Isaia Kithenji aikete egamba kire koti gukurukira wakiri umwe wa Meru akiuga munya atiboti gwikirwa ni IBC kuromba gite no kiriko kya gisiasa kana gutarwa guciomeria obisi cia muingi Edwin Gitonga aina ntetweje nkuruki. Mubiashara umwe muceja mutindo neketie romba kotini ria kurigeria ngavana wa Meru Peter Munya kwethwa agitikirwo kurungama kirithurano twitite. Isaiah Kithenji gukurukira wakiri kiogora mugambi athiritwo agikia romba mbere ya jaji wa koti nene ya Meru Lady Justice Anne Oginjo akimena iria ngavana Munya kwethwa atumirite mbeca cia kaunti buthu kuona kinyambu kumo. Kiogora kiari na ndiki bandeto na ugita tibethete kinyaba gitonyithia rwangiro kurwa na mbukumo EACC mutari mathabu ja muingi no auditor general mwandiki munene wa kiama gia PNU na kinya IBC kiri gamba riu ariuga ripoti irabe nayo kuma kiri auditor general ya utumiri wa mbeca cia kaunti ya Meru netumite bekire EACC kiri gamba riu ni untu itithiritwe gitegera. Report ira chonda chitini auditor general cha kuma 2013 atebweri kuewa nomination atebweri gutikirwa kurungama gite gia kuthurwa nonto makosa jaja thithikite makosa ja mbecha kura na jonde ja kabuchito ki report ya auditor general na ikyo ndo ki petition ya tuongerete Antiba Ethics and Anti-Corruption Commission nonto nere minya kuita acted upon those reports you auditor general na kiama kiu kia PNU kirathamire itugikirite nonto ikamwa certificate ya nomination na ikende receive ya IBC. Gora netete na mbere kuga ati gamba riri batene ni kuthikirwo na mpwe ni onto michujo ya bia mere akwena bate kwenda ikinya gamba riri retegiti. Ariuga bena ukoje bakongana kire report ira bena sese miaka ithatu onto bura kuga ne bongani gutoma Munya ethirwa akithitangwa na nari turombera kuthura ni ushahidi bura buri omo akatha iji onto twina report ithatu cha kuma kia auditor general twina audit report ya 2013 twina 2014 na twina 2015 nyakabezo file petition ni tena audit report ya 2016 lakini audit report ithatu twina chio itukuona ichikongana china biure bikongana byangavana Munya kuja kotini akachokia akeeleza onto kulingana wali audit report ya kuona ni gukwana kwina mbeti nyingi mono chiurite mbeti una ichi ya Meru koti nethiritwe gitikiria romba riu na rikathikio na tariki 5 mweri wa mwaka ju nkiripotera Weru TV mbitagwo Edwin Gitonga. Mutongeria wa Ikuru kaunti ya Meru niwe Florence Kajuju ni arikite gwitetera iguru ria mbesa iria mutongeria wa Nthiguru Kenyatta aritire ntuku ya narua ya gutethia arimi bamira. Kayu akiaria rentere cha kirangondo gembe centro na ugete kirindionga ya mutongeria wa Meru akethera akiariria manto yau. Okagite no kauna kyo kiama kia ODM nikitambete Meru nyuma ya mururi umwe wa gite kia Igembe Central Jakubu Mate kuthamira kiamene kia na kiamene kio kuma PNU Dennis Mugendi anantetweje nkuruki. Mutongeria wa Ikuru kana wenda women representative county ya Meru Mheshimiwa Florence Kajuju nathithitie mucemani machunguru gwa Sibu
wandini ya Kirangondu Igembe Central naria ombete ikoraniria na ekuru bantere iji kiri rwaria rwawe Kajuju na ugite wetaka etiri kwina bankiro London na kaire bilioni eu ya mera ameneragwa nayo Rais Uhuru Kenyatta akiriunga Meru niwe akareta riboti yayo. Eto miduma erwa mera nkerwa ndetere kwina nkelo imbino ntokorumo oni ngenda kwina nkelo abeta kwina London ndakwa nduke amereti banduke bariano to ande tumo na tokaendelea tena imbi bwana Bonge Kajuju na meneretie Kawira Mwangaza auga ati niwe ejeri kumusogotha na kumwekera kiamene kya Jubilee indi utiro weta Kajuju akeja ikumwebera kiamene giki no mwanka muchujone ndiko miamwa kurora rege PNU au makuu wale kuganero ikuna arete beche chenga bana munya au wende kakare beche cha baruto na chio aetake nene beto etate mwa milioni 10 kende yake amene nakini au no mwanga Kajuju umeke Jubilee kenda tonya ku ekire beche muko na aringe Kajuju teke kuringa na Queen Ojo wa county ni ati injumu na imbithi igatigati kawe na muregani wawe Kawira Mwangaza ikathuranwa ni Meru ntuku ya muchujo ya rungama jau jagita na mbere nawe uria alalo jaira gite kya mujumbe Igembe Central na kya magia PNU Jakubu Martin Twajoi na thamirite kiamene kia ODM na ngwataniro ya NASA auga ati noka aronere PNU itina weru na uma na kairi ona antu bonde ntere iji ni banasa thai kiama kiu ndatwire kuma ndimwanjiriria kio kiama laki gikuweta nkuma na gikuvuma kidogo antu banja kuyakange kuo ndauria nene beto ndi antu bana tatu aturania abo bwana katweta muchunjo ende uketha muntu ya nyumba kuno bokero bwa shindane no yo ya bwa shindane no ri muchunjo ifukure ngiyele na ndona uketha muntu na witwe ya ndikuo no athirwe favor ingi Jakubu na gwatirwe ugeni atongerie baundi ye Igembe Central Tabora mukathata na bangi bye bye niyo nkethi ya muthia ya Jakubu kiri PNU akithamira NASA. Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe Central, County ya Meru. Abunge bari na ntuko 60 gukurukia watho bakungangania twanya twarume na kinya ekuru kiri ubichi cha thirikari na itebya mbunge Bobo ni nyuma ya mugambithania John Mativo kugite egamba hate watho bobo ne bubatere gukurukwa na ndine nguge ya bunge warizia kaire muswanda maitajairi kana jura mete kukuruka maitajairi Boniface Mongera na nteto jenkuruki Ekuru bakethro bakiona twanya tunganene kiri wathanine bwa Kenya umwana arume na ndi izi nyume mugambithania John Mativo kuga watho no mwanka buthingatirwe burabuga ote mumbere jo muntu mukaka muntu ntomurume ubati ukuruka mungana jo 75 kana bonyira mungana jo 25 mugambithania jo na shokete ne kira mbunge na rais ntuko 60 bethro bekurukia watho bobo has merits and the result are warranted. I am satisfied that the first and second respondents have failed, refused, and or neglected to perform their constitutional mandate prescribed in the Constitution. Consequently, this petition succeeds. I allow the petition and order as follows. 1. And declaration B, and is hereby issued that the National Assembly and the Senate have failed in their joint and separate constitutional obligation to enact legislation necessary to give effect to the principle that not more than 2/3 of the members of the National Assembly and Senate shall be of the same gender. B, and declaration B, and is hereby issued that a failure by Parliament to enact the legislation contemplated under Article 27(6) and 8 and 81B of the Constitution amount to
Daisy Amdan uria ni muteteri mantu je kurwaja Kenya nonanite kugirwo kwawe na rombe kuru bethro beshumirie kurira twanya mwanya ndeni thiro nibira twitita mweri jwana tariki 8. This judgment comes at an opportune time as this country prepares for an election. And I hope that the political class is listening. I hope that the political parties are listening. That the leaders who continually cite the rule of law and the constitution, particularly the president, that they are listening. That the courts are not going to entertain the impunity that Parliament has persistently displayed against the will of the people of Kenya. Ikarikano igambalira kurira twanya tunganene idambirire kuma igita rya Kibaki. In order to ensure equality between sexes, the Constitution of Kenya provided that not less than 1/3 and not more than 2/3 of members of elective and appointive public bodies shall have its members coming from the same gender. Today is a very, very great day of the Constitution, and because it is said that the Constitution is a living document, I have to say the Constitution is going to have a great celebration today. It's probably going to eat a very serious 3-course meal. Because it has been enforced, it has been brought alive in this judgment, and we have been reminded as the people of Kenya that this is the Constitution we all aspired for. Kurubara boka ndene gambenerere iboka rya kugurugo kuinge nyume kuigwa mugambithane John Mativo ule alishira na jaja kuuga ya kwamba tumefurahia ruling ya leo na tunasema ya kwamba wakina mama lazima watambuliwe na vyama vyote ambavyo viko Kenya vinavaa vitambua kina mama wanapiga kura kwa wingi, na tunahitaji kama wakina mama kwa parliament inayokuja tukue 50-50 kwa sababu tumebaki nje mara nyingi na sisi ndo tunapiga kura. Na kwa hivyo tungeomba ya kwamba wanasheria wote watuunge mkono, washikane na sisi kama kina mama ya kwamba wapitishe bili ya kwamba tukue 50-50 kwa bunge. Nikiripotera Oro TV kwa Moshimono Nairobi, Beta Boniface Mongera. Na nteto yu ne gutwarwa ria rwa ntuko ya narwa aria tukuria ni ukuthugania watho bobo bwa 2/3 gender rule ne bwagiri gukurukwa ni ukuthugania watho bobo bwa 2/3 gender rule ne bwagiri gukurukwa no twiraye kanare ne nyari etore kuna nara withirite kana nara utandikirori ukurukira na mbetere tena marikinyare kunione inya kibugo 3-1 na twetete na mbere mathabu janthe guruja regeri kuthomwa rojo akenya ni bonanite wirigiro bwa ukenda kwa kunyia ngarama ya uturo. Mwandiki wetu andeto nwe Samuel Gaisimana aranite na Karibachuka na bange bariuga witia kwa maguta nikyo gitumikia witia kwa ngarama ya uturo. Okagite ne okau kamiti ya IBC ne kanite ngwataniro na kamiti ya gutegera magamba ja ithurano niyo Political Parties Dispute Tribunal boria bugatigira ngwataniro gatigati ka kamiti eje cio ijere ya kuthiria nkuchanio iria ciumba kumira. Sharon Konge na nteto eje kuma kaunti ya Laikipia. Budget ya mwankojo irithomo mieri 3 mbere ya mweri wa 6 uraibu wethire borire thoma wa mianka era jingi. Gitumi kimo kia budget ino kuthomwa kuri onkuruki ikenda mbia cha kuthithia na mbere ithurano binene chiethire kuma mbere ya mweri wa 8 kagitaga kithurano kinene. Mbia cha kithurano giki irugamiritwe i budget cia mianka ya 2015 2016 amwe na 2016 2017 na 2017 na 2018. Amwe no guwarira budget ino kuthomwa nuntu bwa kumenyera ithurano binene mukenya wa kawaida ari na mantu kathomba mara akienda maraithirwa kiri budget ino kenda uturo bwake bwagira nkuruki. Baraba ingi Wero TV yaraniritie na boiba kugate uguri bwa maguta ma petroli bukaraithirwa into binge bia irio birabaguraga wantugo bienda mabei nuntu bwa kunyia kwa ngarama ya kubika mata. Budget ikithomwa mwananchi ara omba gutethekera muno ni thirikari imenye ya kwamba kana ati transport sector na energy sector like electricity factors icho ijire nitumaga
commodities ira tukomba gutumira ndukene cietu kana michi yetu ikethe cina goro muno tukomba kureducerwa maguta petrol transportation ikomba kureducewa kana ikanyiwa kana tugacoka stima na cikena mani kenda industries cietu na cikomba kuthiaga kethe mitu ikuthia kethe processing ya mitu kana kethe packaging ya chumbi ikethira into bira bionthe ma ikomba kunyira mwananchi bia na minimum cost. Wa mbere maguta nimo mabwiri kwithwa marindi mangari nonto into iu cianduka wa mbere ni ciuma mbari na po muguri wa into iu kwendua cianduka wa kwenderua no mwanka no ambe gucokia mbia ciae iragurite na maguta makagwa meana into ikugwa petroli ya iremba gutuma nyesi into ya bibi na ma petroli ni thero ina mete kinya kintu ya shilingi 70 to 60 per liter. Tawithira nithira antu mamwe marito thondekera barabara lakini ukethira irio irende na maisha manto marende kabisa lakini nonto tariwa no kathie njerani no botie gutena any sense alafu ri ukethira rimwe into tacia urethi cia migunda zimepanda. Sasa unapata mahitaji ya budget wanahesabia ikiwa kwa vitu kama infrastructure but wakiangalia mwananchi wa kawaida ako chini hawamshughulikii. Kama saizi unga imefika 130 katukuria thirikari nene tafadhali ni cuthirie rutere rweni afya ni tontu rutere rwa afya ni rugwete nthi onthe kana Kenya ngima na rutere rwa irio ni tugukanyirua muno tha irio gintu gigwetia ru gigetia uke bantu ni tugukanyirua muno na rutere rweni nchobi Banjenti wetho ni waboteka thirikari ikithoma banjenti ni ringe nchobi etie goro bururu betonto antu meto ni maulire nchobi ni bururu. Mantu ma murigo wa michara matiratigwa nyuma mara Rais Uhuru Kenyatta ariritie ntugo cia Arua ara akariba kuga ati murigo uyu ukanyianyiwa mukari akaurwa murigo wogoti ura umwinyiritie anene ne magadie kupunguza the wage bill mapunguza the wage bill Indonesia ingi cia kawaida cia mwananchi wa kawaida thabuni maguta chumbe Indonesia kawaida cia mwananchi wa kawaida tanio negwe you see ikaomba kugwa na mwananchi akamba gutetheka iwerigirwo ati budget ira ikathomwa ikaigwera ithiritie wendi bobo mu Kenya kenda uturo bwake buthothua nkuruki. Samuel Gaishima, Wero TV, Tharaka Nithi. Na mutegeri nteto uyu kuthithitwe ni Samuel Gaishima te Sharon Konge na uni utwakinyira kagita kangiga kuno gweta kuraje tucokete na nteto ingi.